भी धोखा दिया लेकिन आई लव यू अनंत बाबू इसके लिए हम आपको फोन किए हम सवेरे भी फोन किया उसके बाद आप आया हमको अच्छा लगा क्यों नहीं आएगा महाराज बुलाएगा तो अंदर हम गवर्नमेंट में बुबाग्रा बुलाएगा तो थोड़ा प्राइवेटली बात करता है आइए SWLAK दे बुबाग्रा yakung SWLAK selaknai hini ganda sabnai bo bahai amse nangrei fit ke ganda sabrei makha tabu kaisa mate hanyo mangpli kase fekya tabu mangpli kase fekya Tipra motha no yakari thangnai Ananta Debbarma hanyo hai chongmari chengmani pore Tipra motha ni thanchawa ta sai Kiphil fekya je pro social media bo mangpli kase feyo video viral ngi thangka hanga kai naru to jotono saimana je chongmari chai sikang Ananta Debbarma MDC ni ticket maya mabai Tipra motha yakare BJP bodola thangai join rumani chongmari wo chemani poreng khabo hanya haitesha Kiphil phaikha Tipra motha ni thanjani mariwo hanga ka mangpli kase femani pore baksa boro rokhaba hanga je Ananta Debbarma ba tamo Tipra motha ni jasos da angkha hnei hanga kai norok hangale mangpli numang pore norok le tamo sana utu chongmari ni sigang kubun bodola thangmani chongmari chenei tasha Kiphil phaimani te norok tamo sana ni uchung kisa comment chadi hanga kai norok u phona cha swlaknai hine gan chamani no busu jarate o tabungni politics be mili jaka ba khapi jaka kisa comment khai sadi